ken nalawa atan tana. Waing naruay awan tika pagsagrapan sa niwa nawaduwat. Ngu anak mo indag sa luka, matuntun na lang ay naragsak. Agyan natalina ay pagkasasaat, sa drapentay asiraragsa. Ili a Marcos anagasa, panbantay mo ken nalawa at antana. Waing naruay awan tigag pagsagrapan sa niwa nawaduwat. No anak mo indag sa luka, matuntun na lang ay naragsak. Abyan natalina ay pagkasasaat, sa drapentay asiraragsa. Ito'y apagilian pagdidinamagan, limos ti balasang itika ilukuan. Ien maken gaget binto maartapan, kasikat pagsarmingan galaga pagtamdan. Ili a Marcos sikat sarming tuy biyak. Ili a Marcos sikat ubog ni ayat. Ili a Marcos sikat mangted kasat. Ag nanayon to asikat agranian. Ili a Marcos sikat sarming tuyak. Ili a Marcos sikat ubog ni ayat. Ili a Marcos sikat mangted kasat. Ang nanayon to asikat agranian. Ili a Marcos anagasat, panbantay mo ken nalawa at antana. Waing naruay awan tika pagsagrapan sa niwa nawaduwat. Ngu anak mo indag sa luka, matuntun na lang ay naragsak. Agyan natalina ay akasasaat, sa drapentay asiraragsa. Ito'y apagilian pagdidinamagan, limos ti balasang itika ilukuan. Ien maken gaget binto maartapan, kasikat pagsarmingan galaga pagtamdan. Ili a Marcos sikat sarming tuy biyak. Ili a Marcos sikat ubog ni ayat. Ili a Marcos sikat mangted kasat. Ang nanayon to asikat agranian. Ili a Marcos sikat sarming tuyak. Ili a Marcos sikat ubog ni ayat. Ili a Marcos sikat mangted kasat. Ang nanayon to asikat agranian.